Nei fo maia whanunga manuia Samoa I le nei Taeao. E ua sopoloa lau fo launga I le pongi sa ua mawai. Ina ua tawhata o le Taeao fau. Na o le alofa whaiwhaipea o lo tātou atua. I ia lo tātou mataisili o na o lona mata ngofie. Ua tātou whailo ai I le nei Taeao fau manuia. Whātālofa atu ai I le suafa manu malo lo tātou ali o Yesu. Ai o mai au le a tātou Tapuaiga atu I le atua. E au tau whaalata atu I le atua. O na whaalata mai lea o ia te au tau. I nā whaamaulalo ia I luma o le lii. O na whaamaualungaina lea o au tau e ia. Se o tātou tatalo mo le nganga pa ia. Lea li ielo mātou atua. Wala usu Samoa mauna tangata I le Tapuaiga. Ina sei whaamanuina ma whaaneeneina lo mamalu sirisiriesi. Ua whanau atu o mātou loto I lo wanganga pa ia. Ina sei a fio mai e whaamama ma whapa ia ina I mātou. E ono mea ai o na mātou a vato le vi inga I lau a fio. Ma tū mauai e whaavau. O lou lava suafa Yesu wala tuai la mātou talo. Amen. Le a tātou pese I le atua I le pese tolu se lau ma le lima. Tolu se lau ma le lima le pese o le a tātou pe pese ai.
le faitauina o le tusi paia. O le tusi pe ona whātonuina mai le tusi faitauaso a le au kerisiano le lalolangi. Mai le whengenga fau. Tusi mua le apostolo Paulo i le kalesia i Korinito. O le matau pa se fulu maritasi. E a mata ona whaitau mai le whai upo se fulu mare fito e whaangata mai le tolu se fulu mare wha. Ai o te whaitauina se vaenga o ia whai upo. Whaafafonga mai a whionga pa ia a lo tātou atua. O te le vivi atu ia te outou i le mea o te whai atu ai nei. Ono ua le iu i se le lei la outou whaapoto. Ai iu i le leanga. O wae mua lea. Ua longo mai ia te au. Pe a poto outou i le kalesia. Ua ia te outou maseinga. Ua o ta ofi fo i e moni nisi mea. Ua e au ina tupo fe vai inga ia te outou. Ina ia faa lia o e ua faa maoni o ia te outou. O le nei, pe a poto outou i le mea e tasi. E le faa pea outou ina ia outou a ai i le tarisuanga a le li. A ua a ai, ua taito tasi ma mua i fai lana lava tarisuanga. Ua la ina le tasi, ua o nā le tasi. Ele ai e lava ni o tau whale tau te ai ai mainu ai. Pa ua whatau waa ea ia te o tau le kalesia le tua, ma o tau wha maina e ua mātitiva. Sea e se upu o te whai atu ai ia te o tau. O te vivi atu ea ia te o tau i le nā mea. O te le vivi lava. O le nei o usoe, pe a o tau whaapoto e a ai. Ia whaatalitali o tau le tasi i le tasi. A whaifo e fia ai se tasi, i nā a ia i lona lava whane. Ina ne ia vea la o tau potonga ma mea whaasala ina ai o tau. O mea o totoe o te whaatonu iai, pe a o waluatu. Whamanuia mai le atua e le whaitauina o ana whionga pa ia. Mai atu mau pe ia te ia lona lava vi inga e whavavau lava. Amen. O tātou tāru sanga, o le tatalo le whawhitai, whātua senga, ma mōli mole atu nisi o tātou mana. Si tātou ifo ma tatalo i le atua. Lo mātou tamae o le langi, e pa ia lo suafa, o wā o le atua mamalu ma sili ese, o le atua o le ola ma le malos, o le atua o lanu mangangana, o mātou whātaritari atu le whasino manga mai ate oe, o wā o oe o le mātai sau o mea uma, e au le pule ua mātou wolai. Whawhetai wala whai mai sa moe le nei aso fau. O whai longa o loa lofa wha malu ma loa lofa lawe i mai. E ui le ala whai mai o nisi wha noa noanga ma le loi mata malingi. Ai whawhetai i lau pule wha soifua. Whawhetai au tō whinga ua mātou ngālulu e ai so se tafa o lo mātou wola ati ae. Wa le masino fo i au mea lofa whasoa i o mātou lau whanua malona ngātai whale. Wa e whata mau ainga ina i mātou i mea tele. Whawhetai i lau pule whasoa. E le ngātai lea, au lo mātou wola mo lau fio e tusa ma lo mātou whasino manga i lau tala lei. E afuai o nao fo ina o la mātou au nanga i lau e ka lesia. A o se whasino manga i a whai mo mātou sao. E tala masi nei ai lo walofa whaola mai. E ui fo ina la matia pea lo mātou wola i wha mai ese ma ua whano ai le so i fua o nisi.
Ai mātou te whawhetai le atua a wā o iai lo a au e whawhile muina lo mātou le mautinoa. Whawhetai i lau tusi pa ia ua mātou whesotai iai ua whai lea mo mātou taiala. Ai meise o au wā whionga mātou te whaalongo iai e taita iai la mātou wholaunga. Whawhetai le ngā luenga lilo alo wanganga ua whai mo mātou whaamalosi au. I taimi o so whai ai i mātou ele fili mana mai le. Ai le titi ai le nganga whawhetai o na o lau whaolatanga. O lau alofa ua tau i le niusina i na ua e whaola ma whaamangalo i le tangata ang sala. Tauia ina ia tū mau i la ua fio le vi inga. Nei e whawawau lava. Whamangalo li fonga Samoa ma o mātou tangata. A wau mōni mau lava lo mātou ola i mea leanga ma mea se ua mātou whai. Ua vea fo i lo mātou so ona nau i le tele o mea o lo mātou ola. A ua whai maala e tau te vai le soi fua tau ma whai o nisi. A meise ua sa ili so mātou vi inga i mea mātou te whai. Ma ua mātou whao ai le vi inga i a te oe. Whabangaro lo mātou ola whai a ina ngō fie i mea whatau waa. Wa le atangi ai lo mātou ola fina finau ma le ola tau iwi. Whamangalo Samoa ina ua mātou so ona whai lau fuafuanga. E po ua mātou le ngalue ina o na ele a waso mātou lumanai. Ina ua tele lo mātou wola whapai e. Whamangalo i mātou, ina ua mātou le fesili atu ma whatalitali atu i ngalue mai o loa ngā. Ina ua mātou whalango i so mātou lava ata mai. Au mai ala malio Yesu lo mātou ali whaola. E mama ngalo ai a mātou sala. Whamanuia mai a Samoa mauna ati na e ese. Whamanuia i tai o le atu nuu. Whapepu le ngā li ma whaipule. Ia mau e tangata anu uma le soifua fia ma le ola sa o loto. E tau tūhai ma le tonu mo lofina ngalo. Whamanuia i EFKS Kerisiano uma a meise o lau EFKS Samoa. Ia tupu maola le fatu ua totoina. Au wale soifua au na mo lau a fio. Whamanuia i le soifua tautua o tangata. Ia tautulu o lato whaiva i lo tumu i le tino. Ai maise le nganga. Tai mai oe Yesu i le nei aso maona tau alumanga uma. Ia i uatu i lo lava vi inga mea uma mātou te whai. Whamala malama ina la mātou whalongo. I le wheta lai mai o wā fionga i le nei Taeao. Uofo ina atu nei te talo whatasi ma te talo wa ta pena e loto uma. Ia whaia i ai lo lava fina ngalo. Ai aua lava o mātou loto. O lo lava suafa Yesu wala tuaila mātou te talo. Amen. O le launga i le suafa mabalu o le atua ta maa. Le atua le alo ma le atua le ngang sa. Amen. He whaunga ina le whai upo se furu ma le valu ma le se furu ma le iwa. A wāni nai motu ngā awha whale nganga. E taita i nai i tātou i le nei Taeao. Mai upo o lo le se furu ma le valu ma le whai upo se furu ma le iwa. Wa longo mai a Taeao pe a poto o tau i le kalesia. Wa ia te o tau maseinga. O ta ofi fo i moni nisi mea. A wai au ina tupo fe vai inga ia te o tau. Ina ia whaali ai o e wa wha maoni ua ia te o tau. For to begin with, when you come together as a church,
I hear that there are divisions among you, and to some extent I believe it. Indeed, there have to be factions among you, for only so will it become clear who among you are genuine. Whiwhaunga ina pele manatu au tū, e tusai ma le whatonunga le tusi le ni Taeao. Manatu au tū whamai o le whono whatasi, for meeting together. Ia po le mafuta whatasi fo. Au manino le mafuanga o le fia o le apostolo i le kalesia i Korinito. I le matau ma le manatu o le apostolo i tala o atu e winga i le kalesia. Wa pele kalesia o se mafutanga o ieni tangata wa poto e whatupu ni vevesi. Whatupu ni fe ese a inga. Wa whaile kalesia ma mea e whailo ai ai e whaala ai. Le tūlanga maua lulunga ia po le mamalu. Le pule ma le malosi. Meise le tele o le tamau a inga. Wa lea mana ia ina le tangata vai. Ma ua wha maina le tango lima. Me le apostolo pe apoto poto o tou i le kalesia. Ua iate o tou masenga. O le kalesia e fōringa mai ua le maua se toa ma se file mu. Ua le maua se mafutanga mawhanawhana i le tino keriso. O ua nā o le misa. Ma le vai a inga. O le mea o lo fia tau watu e le apostolo ia Korinito. Korinito, o le kalesia e le se mea e pule ai se tangata po se vaenga. E le se mea se ainga. E le se e kalesia e wha ngāo ioi i mana onga wha le tangata. Ia po o se ata mai wha le larolangi. A o le kalesia e wha ngā ioi e wha talitali ma wha lango i le taita inga mai e le anganga. Le kalesia o le tino ke riso le lalolangi o ia lava o le ao le kalesia wha mai upo la apostolo i lana tusi le kalesia i Kolose a wao le mea lava le tasi ni tupuai a mai la apostolo o ia o le ulu o le tino o le kalesia lea. He is the head of the body, the church. Jesus is the head of the body, the church. O le finau o le apostolo. E le mawhai o nao mai whatasi atia e le kalesia po le tino keriso. A EFKS ha i loto. Ma maua i manatu whawhiaseli. A meise a mionga whasale mausa. O le whanau o le apostolo. Ia maua e Korinito le loto alofa whamaoni. E whamaulalo ai le tasi. A wā a maua le whealo whaninga lea. O na maua leo mafutanga vā lalata. E whono whatasi ai ma langona ai e le tasi le isi. E mafuta whatasi ai le kalesia ma whasoa i whaiva SS. E wha o Sofia ai moe aluanga e ele anganga o le tua. E mausali ai le lenga. E mao le winga foi lea. O le toe wha manatu o le apostolo ia Korinito. O upu o le toe pō. Le toe pō a Yesu ma o na soo. Le lato mafutanga i le awhiawhia o pitorunga. Le lato talisuanga. Mai le fai po luas fuma le tolu e o atu luas fuma le ono. O auna o maua mai le li le mea na o tuhina atu foi a te o tau. O lea lava pōna whaalata i nai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto. O ia fai atu. O lo tino le nei mo o tau.
I o tau whaia le nei mea, ma whaamana tunga ia tia, ia so uma tau te ai ai. O whapea foi I le waina. Le ipu le nei o le whainga inga whau lea I lo toto. Ia o tau whaia le nei mea ma whaamana tunga ia tia, o ia so uma tau te whainua. A wau aso uma tau te aia le nei a reto ma whainu le nei ipu. Tau te whai loa tuai le maliu le li. Se ia fio mai oia. O upu o le mawaenga le li o Yesu. O le mawaenga ua toi wha manatu le apostolo ia Korinito. E lese la o ai a fia aia lea ma fia inu pule ia. Hele ai. A o le la o ai o le loto ono sai ma wha tali atu I le nganga. O le la o ai e tapui ai le wawhea watai I le alofa ma le wha maoni. O le whaasino manga lea wa whailo mai e Yesu. E fo I ai whawhita auli e tutupu I tatonu o le kalesia. O le la o ai o le leinga. E whesanga I ai ma fono whatasi ai. Whaasoa I mea lofa o le ngang. O le la o ai ua wholasia I mea o le malamalama. O mea sa I le pongisa o ai tatonu. Wai lunga le laulau. Wa au mai I le malamalama. So I believe this is the centerpiece of Jesus' teachings for the church. The table full of divine food signifies togetherness and oneness of people within the church. Samoa, wa matua le tala le lei I o lau whanua. Ai a tili ai o na wha matua o le tala le lei I saufina ngalo ma o tātou loto. A wae le tatau o na wha tupuina ni masenga mani fe ese a inga I totono e ka le sia. E tau whailo ai so tātou wha maoni I le atua ma lana tala le lei. E le mawhai. A o loso I fua I mea uma e tatau mole ka le sia ke riso. Ia whaia lea ma le loto ua whaamaliaina. Ia whai maala e mawhana whana ai sotanga. Sanga whao popo ma whawhau lai ai e le atua. O nisi mea e sili atu o na tatau malilei. Au wala au nanga mole kalesia. Wa sanga mai apo uli. Le soi fua tau le lei o tua a o le atunu. Ua momoi malai ma le whanau nau o lato loto e pei o na saafi ai le whatu pese e peru. Ina ia ama le lalolangi ai matau I le atua. Ama le lalolangi ai matau I le atua. Samoa o lou lava whaavae o le atua. Ia manute le ina whaiva o le nei aso. Ia pui au mafua malu le alofa o le atua. E I manui ai lava singa uma. Ia manuia ono Yesu. Amen. O le atato pese atu I le atua. I le pese se lautoru se fulmaritoro. Se lautoru se fulmaritoro le pese. O le atato pese atu. Oh
le tatalo whamanuia. Whanau na wato mātou loto le ali ie le atua. Le whapaolo mai o lo ao e maruti ai Samoa mauna tangata no uma. Mai atu mau mai a i mātou malau whanau whātua tua le laulangi. Le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Le atua le alo ma le atua le nganga sa. Nei se iau i le whavavau lava. Amen.